iteka ryose iyo utegereje ibintu bigutegereje mwese muricara. Abantu benshi muzi ko ubwenge bwanyu aribwo buzakora muri ibi bintu byo kwizera. Many people think that their wisdom shall work in these things of faith. Ibyo ni nko guteresha umusumari ikiganza kandi ugira inyundo. Umuhanuzi ukora uhanura abanje kurya uduhari, Imana izamukurinda iteka, hazaza uwongera ibihari tafadara birye byiyongera. Umuntu w'Imana, the person of God, agendera mu gihe ariko cyo ntikigendera muri we. Walks in a season but the season does not walk in him. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Servant of God. Kadukomera Imana amashyi kubw'umushumba. Let's applaud to God for the shepherd. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Bwira umuntu mwegeranye ngo umugoroba mwiza. Tell your neighbor that good evening. Reka mbasabe mwongere mwicare. Allow me to request you to have back your seats. Abantu tutaziranye nitwa Anicet. The people who doesn't know is called Ev.Anicet. Ndo umukristo. He's a Christian. Yakereza ko ari nayo mpamvu turi kumwe hano. I think it's the reason for me to be with you here. Abantu bajya babaza ngo na madamu yego nawe arahari. And there are people who ask, do you have a wife? Of course she's there. Tubyaranye gatatu dufite abana bane. We have 4 children. Reka dusome ijambo ry'Imana. Allow me to read the word of God. Umugoroba w'ejo hari ahantu twasubikiye. Yesterday's evening we postponed somewhere. Cyaka ko tuza kuhahera ariko nubundi turagaruka inyuma gatoya mu gice cya 38 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. I want us to start from there, but we shall be back in a book of Jeremiah. Turasoma ku murongo waho wa 7. We are reading on its verse 7. Haravuze ngo nuko Ev.Anicet w'umunya Ethiopia wari inkone akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo, ubwo umwami yari yicaye mu irembo rya Benjamini. Ev.Anicet ahera ko asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, mwami nyagasani, abo bantu bakoze nabi ku byo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose, bakamujugunya mu rwobo, none agiye kwicirwamo n'inzara kuko ari nta mutsima usigaye mu murwa. Nuko umwami ategeka Ev.Anicet w'umunya Ethiopia ati, ukure hano abagabo 30, maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. 11. Nuko Ev.Anicet ajyana n'abo bagabo bajya mu nzu y'umwami munsi y'inzu ibikwamo ibintu, bahakura ibishwambagara n'inyonga zishaje, abiha Yeremiya mu rwobo abimanuje imigozi. Ev.Anicet w'umunyetiyopiya abwira Yeremiya ati, shyira ibyo bishwambagara n'izo nyonga zishaje mu maha, maze urenzeho imigozi. Nuko Yeremiya abigenza atyo, bahera ko bakururisha Yeremiya imigozi, baramuzamura bamukura mu rwobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Amen. Amen. Twasomye ku mugoroba washize In last night igice cya 40. we read chapter 40. Duhera ku murongo wa mbere dusoza n'uwa 4. From 1 to 4. Ndumva twasangira umurongo wa 4 kugira ngo tuze kuwufatiramo conclusion n'ubundi. I feel we can share 4 so that we may conclude in. Aravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Amen. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Receive well this word for Christ Jesus. Dufite intego ivuga cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo umugoroba w'ibirori, We have an evening. cyangwa uwa 4 w'ibirori. We have an evening theme that says a Thursday of celebration.
mu bisanzwe ibirori In a normal way, celebration, ni umunezero w'umuntu, it's a joy of a person. ni umunsi w'umunezero. It is a day of joy. Ese umunezero n'ibyishimo mujya mubitandukanya? Are you capable to differentiate joy and happiness? Mujya mubitandukanya? Are you capable to differentiate? Umuntu ashobora kugushimisha ariko atakunejeje, bimwe bya nyirarubeshwa by'inyuma ku mubiri. Actually, someone can please you, but it doesn't make you happy. Ariko umunezero utura in deep muri twebwe. Actually, happiness lives deeper in our lives. Umunezero ni uburyohe bw'ibihe byawe muri wowe. Happiness is the joy of your seasons. Nituvuga rero ibirori, When we speak of celebration, ntimwumve gutaha iby'abandi. do not feel attending other people's parties or celebrations. Umunezero w'ibirori byawe. Let it be your time of your celebration. Igihe cy'ibirori, The time of celebration. ahantu sinzi impamvu ntangiriye aho niko bije. Igihe cy'ibirori, The time of celebration, abantu benshi bakubeshya ko muri kumwe, many people pretend to be with you kuko abantu bose because all the people baba bari muri mudu y'uwo munsi. are in a mood of that time. Ni bake cyane bashobora kwerekana umubabaro ku munsi w'ibirori byawe. Few of them can show sorrow on your day of celebration. Hanyuma rero, And then, aha duhereye mu gitabo cya Yeremiya, where we start in the book of Jeremiah, uyu ni umwana uvuka mu batambyi. it is a son born from priest. Nituvuga abatambyi, ni abinjira ahera bajya gutambira abantu ibitambo. When we speak of priests, are the people who go to the holiest place for offering some sacrifice on behalf of others. Ubibona mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. You can see it in chapter 1 of this book of Jeremiah. Yeremiya biravuga ngo ni umuntu uretswe n'Imana. Jeremiah, it has a meaning of a person who's forsaken by God. Ntabwo Imana imuretse byo kumujugunya. God is not forsaking him for rejection, Ni igihe umuntu afashe ikintu cy'agaciro, but it is the time you take something valuable adafite uburyo bwo kukigumana, akagihisha ahantu, akakibuza ariko umutima we ukigitekereza. with know how to keep or keeping it, but you hide it somewhere while your heart still think about it. Nicyo gisobanuro cya Yeremiya. This is the meaning of Jeremiah. Uyu Yeremiya And this Jeremiah, twahereye nimugoroba uburyo Imana yamuhamagaye, we began in the evening of how God called him. iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. And he told him that I knew you before I created you. Iramubwira ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. And he told him that I've set you to be the prophet of nations. Shimiye Imana ko hari impamvu yayo mu kubaho kwanjye. I thank God that there is a reason of my creation to him. Igihe ingumba yishima yasamye inda, How the barren can celebrate to conceive. Imana ibinezerewe cyane kubera uwo mwana ugiye kubaho kuruta nyina w'uwo mwana. God celebrate more the existence of this child more than his mother. Uyu Yeremiya This Jeremiah ntabwo yigeze agira umugisha wo kugera mu ishuri ngo yige nk'abandi. wasn't blessed to attend classes and learn like others. Ntiyari azi gusoma, ntiyari azi kwandika. He wasn't good at reading and writing. Yagiraga umwanditsi mu musoma mu gitabo cya Bibiliya ntagatifu, He had another, I read it in a holy Bible. yitwa Baruki. He was called Baruch. Niwe wandikiraga Yeremiya. It is the one who used to write for Jeremiah. Yeremiya ni umuhanuzi Imana ihamagaye kugira ngo imukoreshe iby'ubutwari Imana ishaka ko biba. Jeremiah is the prophet whom God called to you be used mightily for the will of God. Rero dusoza ku mugoroba, Then by concluding in the evening, twavuze ku muhamagaro, dusoreza ku ntambara zo mu muhamagaro wa Yeremiya zitangira. we spoke of the calling and we end up by the beginning of the battles in the calling of Jeremiah. Uyu mwanya sibyo nshaka ko tuvugaho. Now, it's not what I want to speak about. Shaka kugaruka gatoya ku bintu bibiri twavuzeho ku mugoroba. I just want to turn back a little bit for two things that we spoke about tonight. Imigisha yo mu gakiza The blessings of salvation n'imigisha iboneka mu bifatika. and the blessings of what tangible. Ubusanzwe Normally, abantu benshi iyo tuvuga umugisha whenever we speak of the blessings, many of us, mu buryo bw'abizera spirituel Roma, in a spiritual way to the believers, iyo Bibiliya ivuga umugisha ibivuze ikintu kimwe cyonyine. when the Bible
pronounce the word blessing, it means one thing only. ibivuze guhabwa Kristo gusa. It means to be given Christ only. Iyo Bibiliya ivuze umugisha, When the Bible talks about the blessing, uzasanga isezerano Imana yahaye Aburahamu, you shall find the promise that God gave Abraham. yaramubwiye ngo nzogeza izina ryawe. N'uyu mwanya turamuvuze. He told him that I will spread and make your name be famous. Even now we're talking about him. Iramubwiye ngo mu rubyaro rwawe niho nzahera amahanga yose umugisha. And he told him that in your offspring it's where shall bless the entire nation. Ugarutse mu Bagalatiya, When you can come back to Galatians, Bibiliya iravuga ngo ntiyavuze imbyaro nk'ivuga nyinshi. the Bible didn't say that he spoke of offspring like speaking of many of them. Yavuze urubyaro nk'uvuga rumwe ari rwo Kristo Yesu. He spoke of offspring like single, and he was talking about Christ Jesus. Iyo ugarutse mu Bakolosayi, When you come in the book of Colossians, Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe ubutunzi bw'ubwiza n'icyubahiro the cyayo Bible says that God took the wealthy of his glory and honor n'iby'igiciro bindi, and other rest of value, irabidevelopa ikavuga ubwami, and he developed them, saying intebe kingdom, zose, all the thrones. ivuga ibiriho byose He speak of all ari existence, byo twebwe twita umugisha, which we name the blessing, ibishyira muri Kristo and Yesu. he set them in Christ Jesus. Imaze kubishyira muri Kristo, And after setting them in Christ, iramuduha. he submitted him to Ni us. ukuvuga iki? What does it Ni mean? ukuvuga ngo umuntu Imana ihamagaye umuhamagaro wo kwizera Yesu Kristo, It means he who God calls the calling of believing in Christ. ibimuhaye n'imigisha yose yo mu bumana. To men, he gives him all the blessings in godliness. Sinzi uburyo ibi bintu ndi buze kubyumvikanisha. I don't know how to convince you this word. Gutanga urugero kuri Kristo nkamugereranya n'umusozi ufite zahabu, ndumva bizaba biri very cheap. To give an example of comparing Jesus with a mountain which which has gold shall be a little bit cheap. Ariko nta muntu n'ubundi wabona urugero agereranya mw'Imana, ni ibintu byo mw'isi nta bihari. But God is incomparable on earth. Muraza kunyihanganira ninkoresha izo ngero. You'll be sorry with me if I use those kind of examples. Hari umugabo witwa Obededom. There is a man called Obadiah. Yigeze yagirira umugisha ku Mana. He once was favored in the sight of the Lord. Ndabizi muranyumva. I know you will understand me. Obededom igitondo kimwe Dawidi amuhitamo nk'umuntu ukwiriye gupfa uwo munsi. And in one morning, David chose Obadiah like a man who was supposed to die that morning. Aravuga ngo iyo sanduka yishe Uza nimuyinyuze kwa Obededom. And he said, this ark that killed Uzzah should be taken to Obadiah. Irasoza kwica abana bo kwa Obededom. He shall end up killing the children from Obadiah. Twamaze kuyitegura. After we're ready for it, Ntakiri budutware. nothing wrong shall happen to Aravuga ngo us. nimuyinyuzeyo. And he said, please make it pass by Obadiah. Reka mbabwire wenda hari mwebwe simbizi. Let me tell you this, I don't know maybe to you, Ariko twebwe twakira agakiza. but for us, our time to receive N'ejo salvation, bundi si kera. it's not for long ago, it's very Abantu soon. baravuze ngo tubaye abasazi. People said that we are becoming mad. Kabiri. Number two, Abantu baravuga ngo ntitubimaramo kabiri. people said that we won't last in long. Tubyizera abantu babifata nko kugwa. We believed it and people considered it like failure. Dutegereza ko tuzisanga hasi turabibura. And we was waiting for ourselves to find down, but we couldn't Dutegereza ko see it. tuzaba icyo batwita turabibura. We've been waiting for being who they call us, but it couldn't Bucya happen. tubona ineza y'Imana. And every day we see the kindness of Turongera God. tubona ineza y'Imana. And we saw again the kindness of God. Umugabo witwa Uza. And the man called Uzzah. Hari abantu bumvisha Bibiliya y'imitekerereze y'umuntu. There are people who can understand Bible with the logical thinking of a man. Bikabagusha. And it makes them fall. Nusoma Bibiliya kumva utari kuyumva. If you read the Bible and you feel you don't understand it, Ntuzigere ugira ngo ni Bibiliya itumvikana. please never feel that it is the Bible which is complicated. Wowe ahubwo ujye umenya ko ubwenge bwawe budasobanukiwe ibyo. But try to understand that your wisdom doesn't understand it. Ujye uvuga ngo ibi birasobanutse ariko njye sinsobanukiwe. Say, this is more explained, but I don't understand it. Ubitware gutyo ariko utongeye kubiburanaho. Please consider it
it that way, but do not argue on it. Imana ishimwe. Praise be to God. Uza abantu benshi baravuga ngo Imana yamuhoye iki. And many people complain saying, what's the reason of God killing Uzzah? Isanduka y'isezerano ivuye mu bunyage. When the Ark of Covenant was from captivism, Abafilisitiya bayihekesheje inka. Philistine took it on a cow. Iraza ngo igere hagati mu Bisiraheli nabo bayirekera ku mugongo w'inka, barayirekera ku magara akuruwe n'inka. It came reaching in Israelite, they left it on that cow that was being grabbed by horses. Inka ngo itsikire. And when the cow trembled, uzajya kuyiramira, Uzzah was almost to be a little bit Imana supportive. iramukindura. And God prematurely killed him. Wavuga ngo imuhoye iki. You can think of why God Ni nko prematurely kumubwira killed ngo him. inka zimpeka muri. It is like telling him that, why does cow carry me? Where were you? Ujya kundamira ndi ku nka iyo umpeka kare imukubita imuhoye icyo. You come to protect me while the cow was carrying me, and God killed him for that reason. Ni nk'igihe ushobora kubona akana gatoya kambutse mu muhanda kirukanka. It's like you can see the young child is crossing the road running. Tumukoca unkocinga football mukingurukeho gatoya. I have a coach who coached me football there. Nawe namuraritse ngo aze kumva ijambo ry'Imana. I invited him to come and listen from the word Imana of imuhe God. umugisha. May God bless you. Ntabwo nzajya niga ibye nawe atiga ibyanjye. I won't learn his while he doesn't learn mine. Well, hari igihe tuba turi kumwe, there is a time you can be together, utwana turi gukina dutoya kagwa agafata umukuru akamuga ngo ngwino hano. and when the young kids who are playing falls down, he takes the elder of them that come here, Akamubwira ngo wabirebaga. and he tell him, did you see that? Muzi impamvu? Do you know the reason? Nuko uwo mukuru ari ukwiriye kureberera abana nicyo uza yazize. Inka zimpeka ukora iki? It is because the elder should be watching over those young ones, and Uzzah was blamed for that. The cows carries me while you're doing what? Kumbi And for real, Imana ikubita hamwe God beats one side yahindukiririye ahandi. while he turns to somewhere Ibi else. muraza kubyumva nsoza. You will understand this by my conclusion. Niko abanyakigali bateye. This is how Kigali people are. Ibi murabyumva nsoza nyine niko. You will understand it when I'm concluding. Kumbi ikubise Uza And for real, he's beating Uzzah yahindukiriye kwa Obededom. while he already turned to Obdedamas. Kubera iki? Why, oh Afite God? umutima woroheje He has a simple heart, uri buze kwakira isanduka y'isezerano. which shall welcome the Ark of Covenant. Isanduka igeze kwa Obededom, When the Ark of Covenant reached to Obdedamas, igihe bategereje ngo arapfa, while they was expecting death from them, abantu ba mbere bajya kureba ko Imana yabamaze the first people who got to watch and see whether God killed them, bazindukanye amaturo kwa Obededom. they woke up with offers to Obdedamas' place. Bahageze arayakira, By the arrival, he received abandi them, bakumbuye Imana bajyayo, and others who was missing God, they went abandi there, bakumbuye Imana bajyayo. and others who was missing God went there. Yakira imigisha yo mu bumana He received the blessings in kubera God isanduka y'isezerano. because of the Ark of Covenant. Muzi ikintu kiri mu isanduku? Do you know what's in the earth? Harimo ibisate by'amabuye, There are pieces of stone. harimo manu, There is menu. harimo inkoni ya Aroni yarabije, There is a staff, harimo dry stone ibishushanyo of Aaron, by'abakerubi. and there are images of Aho cherubims. simatino reka marenga. I won't take long there. Let me Iyo cross over. Abisirayeli bagendaga When Israelites could start their kugira ngo journey, Imana ikorane nabo yarababwira ngo mubanze isanduku y'isezerano for imbere. God to work in partnership with them, He would tell them that to take the Akababwira ark ngo forward. musige mu intera ya metero ibihumbi bibiri. And Deja imbone y'amaso iba yatangiye kunanirwa, ntubu ukireba aho abo bantu bari. Abo yegereye cyane ni metero 200, naho haracyari kure, ntushobora kuyisatira ngo uyifatishe. Abatambyi baremerewe n'isanduka nibo bayegereye bonyine. And He tells them to keep a distance of 2,000 kilometers, and those who should be a little bit closer should be 200 kilometers in a way that your eyes can't see that. And the priests who are carrying it are the only ones who are feel burden of this Ark of Covenant. Iyo nkoni ya Aroni And that staff of Aaron, bayiciye mu giti cyitwa mande.
It is cutted from the tree called Monday. ibisate by'amategeko And the pieces of laws bikuwe mu mabuye yo ku musozi wa Sinayi. were taken from the mountain of Sinai. Igiti, imbaho zikozwe mu isanduka y'isezerano And trees that made the Ark of Covenant nizo mu biti biraho bizo mu isi. are the normal trees here in the world. Ibishushanyo birimo And the images inside ni ibishushanyo ubwami bwo mu ijuru, ntabwo ari ubwami bwuzuye. are what gives out the image of God, heaven, No. not complete kingdom. None isanduka ibanje imbere y'Abisiraheli, And the ark now is coming in front of Israelites. Yeriko harariduka, And Jericho shall be broken. inyanja itukura icikamo inzira, And the Red Sea shall give out a kwa way. Obededomu ubutunzi buraza. And to Obed-Edom Ari came, isanduka and y'isezerano. it was only the Ark of Covenant. None abafite Yesu And now the people who have ntabwo got atwaye inkoni y'igiti, Woo! He's not carrying a staff of ntabwo ari tree. amabuye aharatuye mu And now the misozi, trees that he got from mountains. ntabwo akomejwe n'igicucu, ni nyir'ubwite He wimanukiye. is the only who descended. None bene uwo muntu aratunga Yesu, And such person owns Jesus. ntagire impinduka zibigaragara. But you don't have the transformation of what visible. Kandi Obededomu wacumikiye isanduka gusa And Obed-Edom must stored this Ark of Covenant only. birahindutse. Things have changed. Noneho tuganire. And then let's talk. Imana ishimwe ko muri Erayono turi abanyamwuka. Praise be to God that we are Kwa spiritual in Obededomu ko ari Elion. isanduka iriyo gusa bikaba bihindutse. Obed-Edom, it is the Ark of Covenants that there and everything have Wowe changed. bibujijwe n'iki ko atari isanduka, ko ahubwo ufite Kristo uruta isanduka? So why aren't them changed to you? What's the obstacle? You have the full Christ, not an ark which is a half. Bigenze bite? What happened? Muzi impamvu? Do you know the reason behind? Twakiriye Yesu w'idini, We received Jesus of religion Yesu w'impinduka turamureka. and we forget about Jesus of transformation. Ndabyibuka si mwese mwari muhari, ndabonamo abantu bageze nko muri babiri niba atari batatu, I remember it's not all of you was around. I can see 3 people was around or tuganira not ku 2, bicaniro. while we was learning about Ndababwiye altars. igicaniro cy'idini kiruta icy'umuryango kuba kibi. I have told you that the altar of religion is greater, worse than the Igicaniro altar of family. igicaniro cy'idini The altar of religion, kikubwira Imana cyarangiza kikaguhagarara imbere kikakubuza kuyireba. it tells you God and it obstacles you from seeing God. Kikakubwira ngo wiyibona. And it tells you that they not see God. Idini riruta ibyaha kuba ribi. Religion, is greater worse than sins to be bad. Iyo umuntu afite ibyaha aba yiteguye kwihana. When you have sins, you're ready to repent. Ariko iyo umuntu ari mu idini aba ari umucamanza w'abandi. But when you were in a religion, you're the judge of others. Ntabwo ashobora kumva ko hari icyo akeneye, You cannot understand that there is something you need. arumva hari icyo yabonye. You just feel like you already received something. Niyo mpamvu umuntu nahaguruka akavuga ngo akira visa, This is why when somebody stands and tells you that ngo receive a ibintu byanyu visa, namwe muhoramo. do not say that your things you always talk about. Ariko kandi But again, wumva uburyo idini ari ribi. listen to how worse the religion Rekeraho is. kumubwira ngo Imana iguhaye visa, umubwire ngo mbonye umurozi muturanye apfa. Stop from telling them that I have seen God giving you a visa and tell them that I've seen a witch, Ibyo a arabyakira. neighbor witch. He will receive that. Mumbwirira uti abanyamagambo bari bakwishe ariko Imana ikugiriye neza, ibyo arabyumva. Tell him that the gossipers was doing worse to you, but God does good for you. He will understand. Nujya mu kirere cy'iterambere But if you go in a realm of prosperity, barahita bavuga ngo ibyo ntibishoboka. we'll directly say that, this Ngo is ni umwuka wa impossible. Satani. That's the devil's spirit. Nusengera umuntu igitangaza kikaba ntibacyitirira Imana, ntibazi ko Imana ifite izo mbaraga, baravuga ngo ni umwuka wa dayimoni. When you pray for a person and the miracle happens, they'll say that it is the power of demon. They won't name it by the name of the Lord. Ikintu gitangaje, Something amazing. idini ubwaryo, Religion itself. idini Religion, niryo ryishe Yesu. it is what killed Jesus. Buri muntu wese Everyone, muzarebe abamizirima, yaba umushiyite, Muslims, whether it's a Shiite, yaba umusuni, whether they're a Sunni, yaba umuhamadiya cyangwa abasalallahu, whether they're a Ahmadiyya or Salaha, iyo amunyuze aramwe asalamu alaikum,
When they pass by, they say, Wassalamu alaikum. Wow, walaikum salam. He say, Walaikum Nta salam. kibazo bafitanye. They don't have any Ariko nyura ku problem. muntu ufite Bibiliya. But pass by to somebody who carries the Bible. Nakunyura iruhande uramureba nkaho mutaziranye kandi musangiye Kristo. If he pass by your side, you look at them like if you don't have anything universe, you and you Kumubwira have Yesu common Christ. ashimwe. To say praise be to Jesus, Ni hatari. it is a big deal. Idini rikwicaramo The religion sits in you rikakubwira Yesu w'ubugingo and it speak of Jesus of everlasting life, rikamugira amateka n'ubugingo ntibukubemo. and it turns him history and life doesn't live in you. Nicyo abamisiyoneri bakoze. And this is what missionaries did. Barabwirije babonye abanyafurika bari très difficile kumva. They preached, saying that Africans are hard and minded to understand. Kuboko kumwe gufata imbunda ukundi gufata Bibiliya. One hand holded a gun, another one took the Bible. Yesu yarabavuze ngo abemera bakizera mu babatize ariko batarumvishe barabahitanye. And Jesus said, he who will accept baptize them, and those who did not understand they were killed. Umugabo Martin Luther arimo arasenga. The man called Martin Luther, when he was praying, Ahishurirwa ko imbabazi z'Imana ari ubuntu. he had a vision that the forgiveness or mercy of God is for free. Asohoka ataka aravuga ngo ntimwongere imbabazi n'ubuntu Kristo yaraducunguye. He came out weeping and crying out, saying that mercy is for free, for grace, and the Lord have redeemed Idini us. riravuga ngo muhitemo mukura muri uyu mujyi atagumura abandi mu mutware hirya. And the religion told him that remove him from this city so that he won't rebel other people and take him other side. Basanga umunsi we ari gusaba urwandiko rw'inzira we asanga banamushakiye hotel ajyamo. And he found that the day he was asking for the letter, a travel document. They have already founded him the hotel to be hosted in. Abyuka avuga ngo mbonye ko Imana umuntu ayaka ifeza ikamuha n'izahabu. I know. And he said, I found that you can ask God from gold and he gives you silver too. Abwiriza ba Mireri barakizwa. He preached to Millers and they understand they were Mireri saved. abwiriza Elina White. And Miller preached to Elna White. Haza abamiririste. And it came Millerists. Batangira basenga ku munsi w'isabato. They start praying on Sabbath day. Baravuga ngo umunsi n'uyimana dushakaho. And they say this is the day God wants us. Havumbuka abagabo babiri muri Amerika. And it woke up other two men Bakora from amateraniro USA. y'iminsi 7 bifungiranye. And they had gathering of 7 days. Bavuga ngo wa mwuka wamanukiye intumwa natwe By nutumanukira. saying, may the spirit that descended to the disciples came to the Buzuye apostles umwuka come wera to us. babwiriza abasuwede. When there was filled of the spirit, they preached to Sweden. Abasuwede batangiye kubica kubwo kwizera baza mu Rwanda itsinda ryitwa Babetaniya. Starting killing Swedes for faith, it came Bethany team to Africa. Bakigera hano mu Rwanda By their arrival here in Rwanda, basanga dukunda guhabwa kuruta gutanga. they found that we're good at being given, not good at giving. Barabwira ngo nimudufashe dukoze urugendo rurerure bacomokeye Bugarama bava Uvira. Tugenza urugendo rurerure tureshanje dufite n'inyota. And there was like, help us please, we are hungry, we had a long journey. They came from Bogarama, Uvira, and they said, give us, we're hungry and as well thirsty. Ikintu cya mbere umunyarwanda yabwiye abamisiyoneri yarababwiye ngo natwe nimudufashe. The first thing Rwandan told missionaries, it is that help us too. Ijambo rya mbere ryasomewe mu Rwanda ni ukuvuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. The first word read in Rwanda, it says, blessed are those poor in their hearts. Barabwiye ngo hahirwa abakene. They said that blessed are poor. Bavuye y'imodokari yabigwa hitwa mu Gatandara. When they came from there, they are cast up from Gatandara. Niho umuntu wa mbere yabwiririjwe ubutumwa hakijijwe wa mbere n'umushoferi ntabwo ari Rudofiko Sagatwa. Sagatwa Rudofiko niwe wa mbere wabatijwe ariko siwe wa mbere wahindutse. And actually was the driver who received salvation first, and Ludovico Sagatwa was the second person who was baptized. Hakurikira ba Rodiya arabatiza niwe mu pastori wa mbere wabaye mu idini rya Pentecote arabatiza. Ariko kubera idini uyu munsi nibavuga abagore ngo niba baba pastori barumva ari sakirirego. And Lydia was a first woman who was a pastor in these Pentecost churches, and today they no longer talk about women's for not understanding it, but we shall change. Burengerazuba harimo na Gisenyi habagwirijwe witwa Jacob Zuma n'umugore we wa England Jacob Zuma. In Western Province, Jacob Zuma is the one who preached there with his Bari wife. bafite imisatsi ya menshi biyambarira amapantaro. There was in pants, there was in those braided hair. Ariko kuko umuco wacu utemerera uwo muntu kwambara gutyo babikuramo baravuga ati ibi ntimuzabikora. Idini
religion rihita rishyiraho umupaka. sets limitations. Ibi ndabivuga nta kibazo. I'm saying this boldly. Rirangije ritandukanya abantu. Wataha ubukwe bw'umwisenge neza cyangwa bwa mubyara cyangwa mwishywa wawe bakaguca kuko mudasangiye kwizera kandi ni umuryango. It separated people. If you attend the wedding of your cousin or your auntie or your uncle, they cut you from church, and this is your family relative. Gusuhuza umuntu mugira n'isano ariko adasa nabo musengana mu idini, ibyo nabyo bibaye icyaha. To greet a person whom you doesn't come from the same religion but you're related biologically, it become a sin. Bagiye kutwigisha, And when they was going to teach us, baratubwira ngo uwo mudasangiye kwizera ni umunyamahanga. they told us that he who you don't share common belief is a Gentile to you. Ntukamusuhuze. They never greet them. Pawulo ahamagawe And when Paul was called, aravuga ngo imbata ya Kristo Yesu he said a servant of yabohewe Christ kubwiriza ubutumwa bwiza was given thee to preach the ngo gospel, kandi mbwiriza abanyamahanga. and I preach to the Gentiles. Iyo bibakaye If we were to be to our relatives who are ntabwo nari Israelites, kuba imbata, nari kuba umudendezo. I would not be a servant, but I would be free. Kuko naje kubabwira ibyo mutumva, naje meze nk'uboshywe. But because I come to tell you what you don't understand, I came like bounded. Ageze i Tesalonike Reaching to Thessalonica, asanga abakristo baho n'abagundirizi ntibakora. he found that the Christians of there, they don't give up, they don't work. Pawulo arangije aboha amahema. And then Paul have made tents. Ariko ageze i Makedoniya, By the time he came to Macedonia, abanyamakedoniya baramubwira ngo ntusubire mu mirimo, ahubwo soma Bibiliya usenge wishurirwe, twebwe tuzajya dukora tugutunge. Macedonians told him that do not go back to work, read the Bible and pray, we shall be working and sustain you thee. Yanditse aravuga ngo abanyamakedoniya bangiriye umumaro no mu mubiri. And then when he wrote, he said Macedonians was so beneficial to me even in a life of physical. Ibi mbibabwiriye kubakoza isoni. And he said, I'm telling you this for shaming you. Ibyo byose ni intumwa twireferaho muri Bibiliya. And is our biblical reference apostle. Inshuti z'umusaraba, Friends of cross, tukimara kwakira Kristo Yesu, after we received Christ niho Jesus, twavuze nimugoroba twahise tuba ibyaremwe bishya. this is when we said in the evening that we become a new creations. Ariko se niba umubare wo muri wowe But then if the number in you uguhesha impamyabumenyi, grants you a certificate or kumenya degree, Kristo muri we biguhesheje. so which certificate did you get by knowing Christ? Ariko wayi dushaka kugenda na Yesu wo mwibanga, imirimo ya Kristo itagaragara. Kubera iki? Why do we need to have a sacred Christ and the works of Christ does not manifest Turashaka outside? ya migisha yo mu gakiza, We need blessings from salvation, ariko ibigaragara ni iby'abagikuzimu. but the outsiders are the people who goes to hell. Nibyo twavuze ku mugoroba, ijambo ry'Imana ni Yeremiya Imana yamubwiye. Yaramubwiye ngo mbwirira Abisirayeli ngo amahanga azabaguzaho mwebwe ntabwo muzajya kwaka inguzanyo kuri bo. This is what we said tonight, that God told Jeremiah that you shall give thee to the nation, that nation shall not give you. Tuvugishije ukuri, amadeni ameze ati. Speaking the truth, how far dates are Ariko taking kandi you, uri cyaremwe gishya. and you're a new creation. None si ibyo byo ko bidakora kandi Yesu yaravuze ko utazabajyamo umwenda ari bo bazawukujyamo. So why does that not working? And Jesus said that you shall not owe them money, but they will None se owe you. iryo sezerano naryo mwumva ari iri turimo cyangwa ni iri turiho? So do you think the promise is in us or is on us? Munsubize. Answer me. Ibyo biturimo cyangwa bituriho? Is it in us or on us? Exactly. Niba ari ibituriho, So if tugomba it's on kubifata us, nyine tugatanga. We should take it and we go as such. Uguza bangahe so uha bangahe? How many people you ask for money? How many people do you give to? Ariko zigukumbura umugisha kandi utwaye Kristo nka Can you imagine how it feels to miss blessings and you're carrying Christ? Arabanyeshuri ngira twabanye mu bamizirima. I have some students, we've been together in Muslims. Twari turi kuganira twiga misiyology. We were learning about missiology. Bigisha imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka. And I told them the living style of a Christian Mbabwira ibi bintu bitatu spiritually. ngaruke ku cyo twasomye tuze gusoza. I told them these three things, then I come back to what we read. Yesu tumwakira mu buryo bw'umwuka ariko tukamutunga mu mubiri. We receive Jesus spiritually, but we own him in physical life. Kubera iki? Why?
kwemera ni mu mitekerereze. Believing, it's in thoughts. No kwizera And faith, ni mu mubiri. acceptance is in thought, and Kwizera believing ibitaboneka in bikaza kuba body. ibiboneka. We believe in invisibility and become Niyo visible. mpamvu ujye kubona This is why you certainly see, kabona profete mushumba wacu and you find Prophet, our shepherd, ahagaze hano is standing here, asubije amaso inyuma muri 86 mu kwa 12. and he reflect back in 82 in December. Abantu twari turi kumwe hano For the people who have been together here last night, asubije amaso inyuma muri 86 mu kwa 12 kuri 26. he reflect back in December of 86. Aragiye yambutse umupaka agiye Uganda. He crossed the borders to Ari Uganda. kuhareba ahagaze hano. He is seeing that time when he's standing here Niyo mpamvu currently. arebye mu kwa 8 rekombye. This is why he looks at August on Aravuga ngo which day, mariage yarangiye. and he said your wedding is over. Kubera iki? Why of that? Umuntu w'Imana The person of God agendera mu gihe ariko cyo ntikigendera muri we. walks in a season, but the season does not walk in him. Kubera iki? Why of that? Afite ubutware ku gihe. He has authority on seasons. Bibiliya ivuga iki? What does the Bible say? Iravuga ngo ubwenge bukorera mu bubaha Imana, The Bible says that wisdom that works in servants of Imana God. yabuteguye kera ibihe bitarabaho. God prepared it before the seasons exist. Niyo mpamvu ibyo muzi bipfa This is why what you know fails, nuko muzi ubuzima bigirira hano, because you know the life it has here. ariko mbere yuko mubibona burya bibaho. But before you see it, it exists. Niyo mpamvu abwira Florence, This is why it does Florence, akamubwira ngo visa yawe irasana n'izindi, that your visa shall come with other visas, ikazi ikajyaho. and it comes together. Kubera iki umuntu yatumwe mu isi gukora iki? Why are you sent on earth for Bibiliya this iravuga purpose? ngo tumureme. The Bible says that let's create First him. of all ase natwe, First of all, look second like us. agira ishusho yacu, Number two, has our image. kandi ikindi And another thing, atwara isi, he ruled the earth, ategeka ibiyirimo. and he command everything Ibyo involved. mwita umugisha ufatika What you call tangible ni ibiri blessing, mu it isi, is what on earth. ni ibiboneka, It is visible. ni ibintu bigaragara. It is what we can see. None twatumwe gutegeka And isi, we are sent to rule the dutumwa world. kuyobora ibiyirimo. And we are sent to rule what's in None it. ibyo bihari And then what's uri in it, kubyimura ukabiha you abandi. are shifting it to us. No, Now, byagenewe abizera Imana. it was created to Umuntu believers. atakaza ubutware The person lose authority. igihe yataye Kristo wo muri we. The time you lose Christ in you. Umugoroba In nababwiye evening I told you kugenda n'amazi ntibimara inyota, that to walk with water does not ahubwo end your ikimara thirst. inyota But what end ni dry and ukunywa thirsty? amazi. It is to drink water. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, To receive Jesus as the King and ibyo ni Savior. byiza, It is good. ariko gukoresha Yesu nk'umugisha wawe, But to use Jesus as ibyo the nabyo best, ni ikindi. it is something else. Ageze kwa Lazaro, Reaching to uwari Lazarus, maraya yarakijijwe, he who was a prostitute was inzara dead, ivaho bararya. and famine was over the area. Niba Eliya ari Eliya, If Elijah is Elijah, agera ku mupfakazi w'i Sarefati agafuka kaboneka. if he reached to a widow woman to Zarephath, they get a floor. Kristo uri muri wowe yazanywe no kumara ibyo ahasanze. So do you think Christ in you came to end over what you have? Ibyo byagenze biti? How did that happen? Ibyo byo byagenze biti? How did that happen? Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Ntangira gutunga ikinyabiziga, My first time to own a car, naguze kavero moteri. I bought a velomotor. Karagenda kaba akantu k'impaka tukaryaniramo n'abavandimwe. It was something that we couldn't even have a good common understanding with my Gasaza katagize icyo relatives. kamaze. And it became old without being even useful for Noneho us. bukeye mu gitondo And then in the morning, ndabwo sinzongera kukagura. I said I would never buy it. Ngura moto nini nyiha umuntu ngo ajya yitwara mverise.
I bought a motorbike. I gave it to a person so that he may work and give me that money. arayiba nagiye kumureba ahantu mu misozi ya Gicumbi. He stole it. I went to find him in mountains of Gicumbi. Kuzamuka uwo musozi nibuka ko nazamukaga njya gusenga ndavuga no urugendo ntabwo ruri mu mwuka wera. Climbing the mountain, I remembered how I used to claim going to pray, and I was like, this journey is not Holy Spiritualized. ntakiyikoresha nayo yaramusazanye. I found that he still have a motorbike, but he's no longer using it, became old. Mbona kuyihakura n'ubundi sindi buyitware. And I see to get it from there, I won't drive it. Ndayireba mbona ndi kujya kwiruka ku mutindi n'ubundi musaba ubutindi yajyanye. I looked at it and I thought I'm taking poverty from a poor person who took it. Arambwira ngo kuyikoresha bamusabye ibihumbi 72. And he told me that for repairing it was asked 72,000. Fata ibihumbi 72 ndabimuha ndangije mukorera na mitasiyo. I took 72,000 and I gave it to him. Then we did meditation. Natakaje velomoteri na moto ndavuga ntireka noneho nyiguhe n'ubundi ntacyo nyirukankaho ni miserero ndagasinyira ndakamuha. I told him that I have lost enough, so I have to sign and give this to you. I did it. Mu gitondo nguru tumodokari tubiri tumwe mwumvishe mushumba hano twakoraga hahandi si ngombwa ko habasubiza abantu twari kumwe nimugoroba nguru tumodokari tubiri nagiye majerwa nsanga turagura miliyoni 3 ndufata ari tubiri ndatuzana dushyiraho ibyapa ndadutanga batwigishirizaho nako kamwe kabyara impaka. In one morning, I bought 2 cars and I took them in auto école, and then they used it to teach people, and then for one of it, it brought some misunderstanding and quarrels. Ndamanuka nsubira mu muryango w'iwacu aho bampaye nk'inkura cyobonaho habyara impaka. I went back to my family and where I was given some blessings and it brought some quarrels again. Ndageje ndavuga nti nta kibazo ngirana n'abantu duhura ahubwo ngewe ngenda mbashyiriye umutwaro. I said, I don't have a problem for the people I meet, but I go there carrying burdens to them. Fata umwanya wo gusenga. I took time to pray. Ntegura ituro. I prepared an offer. Ndishyira umukozi w'Imana. And I took it to the servant of God. Soje nkodesha ubwati iminsi 7 nyimara ndi mu Kivu. And by the end, I rented a ship for 7 days in lake. Amasengesho y'iminsi 7. I had 7 days of prayers. Soje iminsi 7 amakuba ariyongera. After 7 days, troubles Muri cyagiye multiplied. amakuba ari kwiyongera. In that time when troubles Hatangira multiplied, kurungwanya bakomeye pari raporo naboroheje. it started fighting me against greater people than those who was lower. Mbonye invitation mu giterane hanze y'igihugu cyacu. I received an invitation abroad of our country. Bagenda njya kubwiriza mvuye mu giterane nsanga umuntu umwe mu bakomeye mu ahanga yantegereje kuri aeroport aramfata anshinja ibyaha ntavuye gukora. Actually, when I was from there preaching, I found that one great person in the country was waiting for me at the airport, and he accused me some sins, and I was not from there for it. When I was, and where was I laughed? I said, wow. Noneho ntangiye kuzamuka. Now then, I have exalted. Sinkirwanira velomoteri. I no longer fight for those small motorcycle. I'm no longer down there. I'm now fighting with authorities. I said this is the upper thing that's remaining. I went to pray for him at Bitare Byamashika. Then I prayed. And after praying, I told God that it's impossible. I prayed in the word where God was looking to the mountain and Zerubbabel was looking to God. I came before the Lord. I told him that you've turned me famous and people are starting fabricating things against me, so you're so wonderful. It's not that they wouldn't find other accusation against me of what I did for real. But the person who understands himself in a tomorrow world is really terrifying. The first sign, people in front of you, they give you an obstacle so that you won't pass by. They know that you're highly speedy more than a plane.
There are things that obstacle you today. uzi impamvu And you know the wowe reason. ntabwo uyizi You don't know the ariko byo reason. birabona aho uri kujya But it really sees where you go. hateye ubwoba It's terrifying. igitondo kimwe farawo In one morning, yabonye Pharaoh abisirayeli bakwiriye saw Israelites arose. kandi bari kugwira And there was becoming more. arikanga And he was scared. aravuga ngo aba bazatuyobora And he said, they will lead us. ubwami bwa kristo ari kubureba muri bo He is seeing the kingdom of Christ in them. wowe ntabwo wiyizi You don't know who you ariko are. uri kurwana nawe But he who you fighting arakuzi azi imbaraga knows you and zawe he knows your strength. wamukuye umutima You've terrified wowe ntabwo him. urabimenya You yet understand ariko me. we yakutse umutima arakuzi But is terrified, he knows you. haleluya Hallelujah. abatasi bagera i yeriko When the spies arrived to Jericho, basanze ntawe urya ntawe uryama ntawe winjira ntawe usohoka They bose bari found guhinda umushyitsi none was eating, drinking, entering, coming out. There was all shaking. bakora mistake nabo binjira bahinda And umushyitsi they did a mistake of entering, all of them shaking. aha barababwira ngo mwa bagabo mwe ibyo murimo ni ibiki And they told them, what are you doing, man? hasoni Aren't you twebwe ashamed? twafunze hano kubera ibyo twumvanye imana yanyu We locked here because of what we've heard from your mwebwe God. murahinda umushyitsi imana yacu mwayumvanye ibibi So you're shaking, and what did you hear from our God? aravuga ngo nta soni twebwe dutitire kubera mwebwe namwe mutitire kubera twe And he twebwe said, ko dufite impamvu y'imana yanyu mwebwe mufite iyihe mpamvu you're not ashamed. You're shaking because of us, and we're shaking because of you. We have the reason for your God, but what's reason from our God do you have? arababwira ngo ibyo mwikora mubyikore kare And he told them that however you will behave, do it earlier. ahubwo tugirane isezerano nimufata iki gihugu ndabizi imana izakibaha But let's have an agreement of covenant. If you take this country, as I'm sure that God shall submit it in your hands. ntibarabyumva They yet understand this. ariko abenegihugu barimo bo bumvishe ko igihugu kigiye But the citizens of the country already understood that the country was going to be taken. hari ibintu umuntu w'amasezerano iyo yisobanukiwe atera ubwoba wowe utaramenya ko bifite ubwoba ugakomeza ubitinya kandi ibyo byaragutinye mbere There are things the person who has promises should terrify, and it got scared. But you, because you yet know this, you feel scared of it, and it keeps on terrifying you. Be boldly. arawa none se iyo imbwiye ngo genda ujye mu bugesera hariyo hoteli mugira ngo se When he tells me that there is a hotel at Bugesera, so what else do you think? mugira ngo What else? ariwe iyo imbwiye ngo agura When he tells me that expand, ntabwo enjeniyeri ntigabanya imikino I have told the engineer that stop joking. tuntu twatuyini wano nashakaga gushyiraho ngaho ariko duciriritse ntabwo ntoya gahunda zahindutse fondasiyo ngero yigira umushinga I told him that 2-in-1 things I've been working for. Please stop it. Learn again to the foundation because I've already changed. ijambo data yamvuzeho no muri Yerayono murarimpamagara data yaravuze ngo witwa Anicet n'ubu munyita Anicet ni papa w'umuntu yararangiye yarapfuye byararangiye izina yanyise ryarahamye iry'Imana ivuze kuki ryo ritaha The name my father gave me, biological name. You also in Elion gave me that name. Why doesn't the word God upon me dwells? Why? kubera iki Why? barikiwa papa niba so wo mu mubiri akwisi izina ukarigenderaho If the biological father gives you a name and you live with that name, kuki bari guhamagara ukitabaza what do they call you and you reply? aho akubyariye niwo gakondo y'iwanyiri Where he gives birth at you, it's where kubera you icyo Imana ivuze nta gakondo ugirayo Why does where God speaks to you, you don't have a kubera name? icyo ayiguhaye utahatura se Why don't you dwell where God gives you? data mu munani nkubakemo Imana nivuga ndorere God gives me, my father gives me an inheritance and I build in a house. If God talks, I deny. abo badayimoni naba mbavanyeye Where should God take those demons? ngo none se ko wambwiye ko nta mafaranga ufite ndamwana njye ntayo nari mfite ariko Imana yaraye ibivuzeho You told me that you don't have money, but God told me that money is there and he spoke about arambwira ngo it. ariko ngo hari ukundi kuntu twari twatekereje ndamwana ndi kuguha akazi ntabwo ndi kugupropose nakwempoje I'm not proposing you, I'm imposing you, though you're telling me that you have another idea. uraburana nanjye kandi uri muri viziyo yanjye gendera mu ntambwe zanjye You arguing with me and you are under my vision, so follow my steps. iyo mikino ivaye Where do you get those jokes?
ariko nze nirirwa mbabwira umugisha ni intaha mutonda umurongo mushaka umuntu uri buntware angeze ikinyinya mushumba yajyaga ntwara Mane guha umugisha mushumba wanjye ariko ntabwo ari ikinya yigeze ansura nuye ahantu mu manegeka imodoka ari guma hafi aho nta parking yari ihari. I always tell you the blessings, and you make a line there waiting for somebody to give me a ride. Once my shepherd have driven me, he dropped me to my home. It was not in a good place. It was stopped up there, and I descended to my home because there was no parking. Hanyuma se mwagize ngo company kodesha amamodoka rigira imwe. And then, do you think the company that rents cars it has one? Don't you think that God said when you're here? Isn't God saying it by your presence? No, se si Imana yabivuze. It is God who said. Ubu ndasubira mu manza za velomoteri. Do you think I'll go back in those corals? Iteka ryose iyo utegereje ibintu bigutegereje mwese muricara. Whenever you wait for something that's waiting for you, you always sit. Ndabizi mwabyumvishe. I'm sure that you heard it. Iyo utegereje ibintu nabyo bigutegereje. When you're waiting for something and it's waiting mwese for you, muricara. you all take a seat. Uricaye. You're seated. Terambere riricaye. And prosperity is seated. Uricaye umugisha uricaye. You're seated and the blessing is waiting for you. Kandi narembabwiye ko ari ibintu bitatu nakanwa nibiganza nibirenge. And I have told you that are three things: mouth, hands, and legs. Cyo muzatuza kanwa. What you shall confess with your Cyo mouth, muzerekezaho amaboko. what you shall point your hands Naho on, muzakandagiza ibirenge and where you byanyu. shall step on your feet. None urahura atinya. And then you're there scared. Obidodoma kibona isanduka yamenye uburyamo bwayo aravuga ngo ndakubika hano. After Obededom saw an ark of covenant, got to know where to Imuha take umugisha it. kandi n'isanduka. And it blessed him. And remember that it's an ark. Iyi sanduka se mugira ngo iri hehe ahantu iri ntihazwi. Yeremiya yayihishiye muri iki gice twasomye cya 40 bamukuye mu rwobo umutware w'inkone Nebuzaradini. And do you think that this ark of covenant is hidden where? Actually, Jeremiah hid it when he was out of the pit. And in the book of palaces that was leading at the palace called Nebuchadnezzar. Yaramubwiye ngo aho ubona hakubonereye abari hujya niba Buroni ugeyo arangije amukuye mu rwobo akonda akagarukaho nyuma abanza kumuha impano abandi bari kuva mu amaso. He told him that where you see you deserve it, go there. And he gave him a gift while others was being taken out eyes from their orbits. Yeremiya aravuga ngo ubwo munkuye muri uru rwobo mukanyemerera gusaba icyo nshaka. Aravuga ngo nimumpe kamwe konyine ntimuzi icyo muzayimaza ntimuzi yakora iki. Aravuga ngo nimunyihere isanduka y'isezerano. Afata abagabo 30 baje kumukura mu rwobo abikoreza isanduku sabatambyi sabarewe nta naho bava ni inkone zo muri Ethiopia baje bivanga n'abakarudaya. Aravuga ngo nimuyikorere nta cyuwiteka bagira no kuyihungisha aho yayihishe n'uyu munsi ntibahaza. And he told them that I am aware that you don't know what to use this ark of covenant and you don't know how it works. So I have one request from you. I'm requesting you to give this ark of covenant. And he took some 30 men who took him out of the pit. And he told them to carry this ark of covenant. And he told them that fear not, nothing wrong shall happen to you. And until today, we don't know where Jeremiah hid this ark of covenant. Kuchitarateza makubaza. Why yet it provokes some troubles? Nuko ubutware bwo mwisanduka y'isezerano bwasigaye mu mateka bumanuka muri Kristo Yesu. It is because the authority of the ark of covenant had been in history and it has come up in Christ Jesus. Uyu munsi umuntu waguha isanduka y'isezerano yo muri icyo gihe isi yose yamenya kuyibika. The day a person can give you the ark of covenant in that season, everyone can be aware that you keep it. Hanyuma se uguhaye ukwimye isanduka akaguha Kristo ko Kristo ntacyo baramukumenyeraho. And then he who did not to give you the ark of covenant but he gave you Christ, we yet notice something to you who has Christ. Abantu benshi muzi ko ubwenge bwanyu ari bwo buzakora muri ibi bintu byo kwizera. Many people think that their wisdom shall work in these things of faith. Ibyo ni nko guteresha umusumari ikiganza kandi ugira inyundo. That's like making an iron be steel by using your hand and you have a hammer to do that work. Ntacyo bizamara. Shall be useless. Uyu munsi abantu barajya kwizera bakirefera ku bantu nihute nze gusoza. People take time to believe and they refer to other people's. Let me hurry myself so that I may conclude. Bakirefera ku bantu bacogoye. And they refer to the people who've been weak. Mumenyereye ubuhanuzi bwa Eliya.
You're familiar with Elijah's prophecy. umuntu akoze nka Eliya niho mwamwemera. If you can work like Elijah, this is when you can approve that he's a servant of God. Nimbivuga barokore baragira ngo ndaguye nje mfite umuhanuzi nka Eliya mu gihugu. If I can speak about this, you can think that I'm falling. If I can have a prophet like Elijah in country, urugo rwe narurindisha abagabo bangana n'abarinda gereza ya Mageragere. I can make his home be protected by the people, the same eco guards who go to Mageragere. Sinshobora kwemerera umuhanuzi uhanura amakuba mu gihugu arimo ngo mwemerera agira amahoro akiri muri icyo gihugu. I cannot allow the prophet who prophesied troubles in his country to have peace. I cannot allow him Niki to cyatumye live. Eliya aryama munsi y'igitabwira Imana ngo ni nipfire se yaragezweho n'amakuba y'inzara kandi ari we wayateje. Why did Elijah sleep down the tree and he told God that let me die? It is because he provoked famine and it reached to him and he was troubling. Yabuze ibyo kurya bigenze bitese. How did he Yahungiye lack Serefati food? bigenze bite? Why did he run to Zarephath? Agiye kurya agafu k'umwana na nyina basigaranye bakipfira ari uko atari uhagaritse imvura. He's going to consume the floor of a mother and a child, and he's the one who stopped everything. Umuhanuzi ukora uhanura abanje kurya uduhari Imana izamukurinda iteka hazaza uwongera ibihari tafadara birye byiyongereye. A prophet who prophesy after eating was there. May God protect you from him from forever. But it comes the one who shall prophesy something which shall be additional to what you have, and then at least he eat after adding things in things. Banza ukavuge nkirire. Ariko muzi Make it umutima so that I uhagaze eat it yashize muri first. uyu mwana. Do you know how unstable he made this church? Are ubwo niko mushaka kubaho rero ngo Imana yuzuza agafu mu mperezo. Is it the same life you need to live that God may fill the jars your floor? Kandi umunyedini umubwiye ngo imperezo yawe Imana yongeyemo agafu arabyumva. Abantu ntibakiri ku gafu iby'umuceri ntibikibareba. Izo struggle bazikize kere by'imfungura n'ibigori byararangiye. Abantu bari kurebana n'uburyo ibintu by'upgrading kuri account zabo. Wowe uri kureba gafuka ahantu ushyira mu gastoke ko mu rugo. Stoke se ninde wakubwiye kwigikena mu gihe konti ihagaze neza? Actually, people are now referring to things of floors, rice, things like that. Today, they no longer look at that. They're referring to the account upgrades. How comes you get poor in sacks of floors while your account is upgrading day per day? Ibyo ntabwo bisabiyerekwa nanjye nahanura nka Datani Kora na Biramu. Umuntu udafite konte iriho akantu. Reka nkubwize ukuri na stock irajegajega. That doesn't require prophecy. I can prophesy like Korah, Dathan, and Biram. If you don't have something on your account, I'm telling you, your store will shake. Bitajegajega na madene n'ubundi uzahembwa wishyura. If it doesn't shake, our loans, you shall be paid by, you shall get your salary by paying. Abantu mugira b'inshuti muri quartier se saba bakopa agukopa ze kuko uyafite. The friends you have at your living place are the people who give you food for days. Do they give it to you when you have one? And you say that you're new creation. Ntubana na Kirisitu se warambuye Juma ko Don't you live with Christ who have opened Juma to you? Amadeni yo kwa murokora meze nabi ariko. The lands of Morocco Ni nasiri na Yesu. Yanifanya niwe jasiri. Mani bahumugisha kura mwibanga ryawe na Kristo nabo hanze babibone. Get it out of the secret of yours and Mani gitanga n'imigisha ifatika igaragara rero muri kiganza muri kumwe umubwira ngo Uwiteka bigaragaze ubuzima bwawe bigaragare. Hallelujah. Open it out to your life. Imana iguhamagarira mwibanga. God calls you secretly. Ikaguhera icyubahiro mu ruhame. And he gives you honor publicly. Ikubwira batumva. He speaks to you by the Igakorana nawe bumva. And he works with you publicly. Ikurotesha badahari. He gives you dreams by the Ikazisohoza bareba. And he fulfills it by Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ni imirimo. Our God is so workful. Imana ishimwe. Praise be to God. Yeremiya abyuka mu gitondo. And then Jeremiah woke up in the morning. Abwira umwami amagambo akomeye. He spoke to the king great words. Aravuga ngo mwami nyagasani. And he told him, King Master, itange. Sacrifice yourself. Nagiye kubona mbona. I was seeing and I saw. Uwiteka arambwiye ngo abakarudaya bajyanye ingoma yawe. God telling me that Carudians are taking your throne. Navugeho gatoya nze gufata conclusion ntabarambiye kuko dufite icyumweru kindi. Allow me to speak of this, then I conclude without delaying to you. We have another week. Itange mu bakarudaya.
And he said, Master, offer yourself to Carudians. umukarudaya niwe wa mbere ku isi And a Carudian is the first person on earth watangiye kuramya ibigirwamana, who began worshipping idols, gucuruza ibishushanyo, selling image maids. kandi niwe muntu wa mbere ku isi watangiye kuganira na Satani. Ibi bintu by'ubupfumu, bucunyi, bushitsi, bukonikoni bwose buturuka mu bakarudaya. And he's the first person who spoke to the devil. Those things of sorcerying, it's come from Carudians. Siyanse mwize n'umubare mugenzuza Imana muri aya materaniro, ibintu mwita ubwenge mufata muri kubigenzuza byose ni produit y'abakarudaya. Science and mathematics and logics that you use to think of God, this is the product of Carudians. Niyo mpamvu wumva buri munsi iyo umukarudaya kuyoboye arya inyungu zo mu maboko yawe, mu mbaraga zawe, hanyuma akaguhemba ibisagutse mu mbaraga zawe. Actually, whenever you're led by a Carudian, always eat the fruit from your works, and then he give you the rest. Havuga ngo nabonye Uwiteka agutanze mu maboko y'abakarudaya. And he said, I've seen the Lord submitting you in the hands of Carudians. Aravuga ngo bahagurutse ndeba. And he said, I saw them standing. Itange ugende ubu wabo. Submit yourself and become their own. Ubagandukire. And be submissive to them. Bazakurokora. They shall rescue you. Umwami aravuga ngo ncike ijosi. And the king said, I better be cutted my neck. Muhere inyuma muri iki gice cya Yeremiya aravuga ngo sinshobora. He said, I cannot do that. Yeremiya ahita ahagarara mu murwa aravuga ngo rubanda mwese, umuntu muri mwebwe abakarudaya bazasanga hano bazamucira igihanga hano nimushaka muhunga. And Jeremiah stood and he said publicly, you citizens, whoever Carudians will find here will cut the neck. Better for you to run away. Ahita avuga ngo wowe ugumuye abaturage. And he said, you're rebelling citizens. Hari intambara yari yatugabweho mu minsi yashize, sinzi niba muyibuka, bavuga ngo kwirirwa dusenga n'iminsi myinshi ngo bituma abaturage bakena. There is a battle that was against us, saying that always praying it makes citizens be poor. Do you remember that? Ko abenshi bakena se badasenga. Many who are poor doesn't pray. Yeremiya baramubwira ngo ngwino hano. And Jeremiah was told to come. Bafata amaboko ye. They took his arms. Bayaboha gatatu. And was bounded 3 times. Kangahe? 3 times. Yeremiya bamuboshye gatatu. Jeremiah was bounded 3 times. Bafata iminyururu. And they took ropes. N'icyitwa imbago. And they took what we call imbago bound. Ni icyuma gifite ibiro nka 12 bashyira mu maboko no mu ijosi. It is an iron that has like 12 kilograms that set on neck and as well on arms. Bafunga n'iminyururu yindi. And he was bounded by other ropes. Bashyira n'imbago mu maguru. And they set that iron in legs. Icyuma kimeze nk'akamashu ukandagiramo kigafata, imitsi kabyimba, umuntu ufite imbago ntiyicara. Iyo wicaye iyi mitsi ihita inanirwa kongera gukora muvoma y'amaraso, ugahita utangira kubyimba. Kandi umuntu baboshye mu maguru icyo gihe iyo yunamye amaso niyo atangira guturumbuka. Bize referensikologi murabizi ko imitsi yose y'umutwe ibumbiye mu maguru. Actually, the person who is bounded in that machine, in that metal, it is like a rat trapper. Whenever you stand in it, you cannot bend down. And you know that whenever you bound the legs and you cannot sit, everything become tough and it comes to your eyes, whereby your eyes comes to be bursting outside. Indi gereza ya gatatu. And the third jail, bamuta mu rwobo rwa mikono 35. they threw him in a pit of 35 kilometers. Umuntu uri mu mbago zimeze zityo, the person who's bounded in such metal, bakuruza umugozi baramanura bajyana mu rwobo. They grabbed with a rope until the pit. Tekereza umuntu wakugenzeho uri uruhinja. Imagine a person who has been against you since you're baby born. Akuroga ubaye umwangavu. And he witchcrafted you when you're young. Akuroga ukiri wabo mu cyaro, ukiri mu primary, ugeze secondaire araroga. And he witchcrafted you at your primary, secondary. Kudanangira ugeze Kigali. Until he deeper burnt you in Umuntu barogera Kigali baba bamuhemukiye. Actually, it's worse to witchcraft a person in Kigali. Baba baguhemukiye pe. It's worse. Ako uzi umuntu ukenera ku meza barira aho Kigali ni umujyi uryoshye. Do you know a person who can be poor in a good city like Kigali where everyone can have a good table to eat on? Yankunda gusetsa abantu nkababwira ntabwo navuye icyango nje gukina, naje imbwiye ngo zamuka. I mostly give funny words to people that God brought me from Changugu for not joke. He told me that come here. Uzakina n'umugisha w'i Kigali. So he who shall have a joke with the blessings of Kigali. Azaba nsubije ku mavi y'icyango. To mean is taking me back to the knees of Changugu. Yeremiya bamubohera mu murwa hagati.
They bounded Jeremiah in a mid-city. ngo bareba igikari kindi ntabwo bahise bamushyira mu nzu y'imbohe. Hari undi mugabo ngo wari ufite utwumba dufunganye mu gice cya 37:16 nuhazoma urahareba ngo mu twumba dufunganye ngo bamuzirikira aho ngaho ngo babona ntibihagije bajye bamukurayo bamuzana mu rwobo rwo mu nzu y'imbohe. Yeremiya agenda asimburana amagereza utarozwe na nyirasenge ni se wabo utari se wabo ni umuturanyi utari umuturanyi ni landlord ari bene data bamwe bakodesheje ubundi hari uwigeze amamagara arambwe uti noneho nyirinzu nkodesha arambwe ngo nimbyemera umupfu maze mu rugo. Yeremiya amaboko y'abagaragwa araroga ay'abaturanyi araroga abantu bagiye barahondagura. Actually, in the book of Jeremiah 37:17, it's where the Bible speaks of how everything happened to him, that there was a man who had many rooms, the houses that he built with many rooms, and he was taken to one room, to another, to one room, to another, until he was taken to the pit. Actually, this is what happens to the people. You find you witchcrafted by your auntie, by your uncle, by your whoever, by your landlord. I spoke to the person last time. He told me that my landlord asked me to allow the witchcraft to come to home, and I was like, oh God, oh. Ari umugabo mperuka gukorera niwe muntu wa nyuma nakoreye sinzongera gukorera umuntu. I've been serving a man and he's now the last person whom I was working for. Nakererewe iminota 3 mu kazi. I delayed 3 minutes at work. Arangije arambwira ngo ari nge nawe boss ninde ndamwane ni wowe. No, and he was like, I and you, who is a boss? I was like, ari it's nge nawe you. ukwiriye kuzinduka ninde se ndamwane ni wowe. He asked me, I and you, who's supposed to come, and it's you. Arambwira ngo kubera iki ndamwanuje kumanaginga umutungo wawe ariko ngereje gukora mu kwabandi. Nabonaga yampabuye kandi kuri Anicet yo biragoye guhabuka. Ndamubwira nti wowe wari ukuriye kuzinduka mbere kuko uri kumanaginga imitungo yawe nge narangara kuko sinzi imvune wagize. I told him that you should come earlier because you're here to manage your wealth, and I can be distracted because I'm here to manage things which is not how hard it was for you. He was like, you, ndaguhemba, I pay you. Ndamwane ndabizi ariko umushahara ntabwo ari inkunga. I told him that I know a salary is not a support. Ntabwo umushahara ari inkunga rero. A salary, it's not a support. Ndamwane nanjye nashoye imbaraga. I told him that I invested my power. Ndamwane iminota 3 ndengejeho ntabwo wayubahira amajoro ndaza kandi twarasinyanye gukorana ku manywa. I told him that 3 minutes I exceed. Can't you respect me for that, for the nights we spent together and we had a contract of days? Naramutwaraga nkamusemurira tukanabana muri biro ye. I used to drive him and operate for him, and we live in the same office. Njya kumureba mu rugo iwe Kacyiru mu gitondo sanga aranywa icyayi amicyayi n'umugati Imana imuha umugisha. And I met him to his home at Kacyiru. He was taking some breakfast. He gave me tea and bread. May God bless him. Imbwa ye ikoze ku mugati ndawujugunya muri puberi yiriwe yabyimbye. And when his dog touched my bread, I took it in a dust, and he was really sad when we was passing to Peage roundabout. I asked him, what's the matter? He was like, you hurted me. I did what? He told me that my dog. I said, is it necessarily for me to share with a dog? I have made a light of stopping to Rubangura. I told him that it's not necessarily that you pay me. I told him that if you don't have somebody else to drop you, call me back, I'll come and stop your job. I told him that you taught me to stand well of being who I am. He asked me why. Exactly. I told him because you didn't know who I am. This is why I've got to know who I am. I told him that this is an explanation that I'm not made in a metal of servant. I cannot do this. I said, you're not that much bad boss. I know what's bad is what I do and where I work, because it's beyond and behind my calling. He went back to Turkey and he came back before COVID.
akuba umushahara gatatu arambwira ngo ngwino dukorane He akuba gatatu multiplied the salary 3 times and he asked me to work again with him. ndamubwira ni kuko tuziranye birahagije ko naguha umwanya tukaganira ariko ntibigihagije kuko nakiriranwa nawe ndamubwira ntago bikunda. I told him that to know each other, it's enough for me that we can meet. I give you time to talk, but it's not enough that we can spend the whole day together. yazaga mu Rwanda yaza akaba ari njye umuha akamodoka aratemberamo. He used to come to Rwanda and I give him a car to use. I tell him that keep using it, it's okay. wabwira umuntu wagutije imodoka ari ngo ntwara. Can you tell a person who lent you a car that drive me? ariko ubona ngo umuntu agira icyangiro no kuri shebuja kandi wungukira shobuja we. Imagine to have a rejection spirit to your master and you were so profitable to him. arangiza ngo ngura icyaremwe gishya. And then you say that you're the new creator. ariko uzikuza ukamuha umwanya ukamuha igihe yarangiza akavuga ngo kuramo n'imyendo naryame. Can you imagine to give him time, to give him everything that shobuja ubwe remove clothes and sleep your akakugira master. ibyishimo bye kandi watari n'ibyishimo byawe. He turn you his joy and is not your joy reciprocally. hereza umuntu ikiganza muri kumubwira ngo ni umugoroba w'ibirori byawe. Give a hand to your neighbor and say this is your celebration evening. ntabwo ari ibirori by'abandi kuri wowe. It's not ni others' umugoroba celebration. w'ibirori byawe. It is an evening Hallelujah. of your celebration. Hallelujah. Woo! abantu ushimisha abo The batagushimisha. people you please and they don't imana please you. ibegeze ku ruhande May God set by the bahamagarwa side. n'ibyishimo byawe. And they gotta be caught by your abantu joy. utabona mu mwanya wawe The people you don't find in ariko your baba time. bagukeneye mu mwanya But wawe. once they need you in your abo begere ku time, ruhande. may God push them umunsi aside. w'ibirori It byawe is the day of your kandi celebration. guha amaboko mazima. May God give you good Hallelujah. 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 Glory. imuzigera mwumva ni seti niyo mugabo You shall Ndi never kuvuga hear ngo nziranye n'abantu bakomeye. saying that I'm familiar with great people. bataravuga ko nabo tuziranye. I know before they say that they know you. sinshobora I cannot. I cannot. niba guhura nabo If to meet them, nta shimwe bibateye kuri bo they're not pleased of that. nanjye ntaryo mfite ko So twahuye. I do the same and not Go ahead. pleased to meet them. That's good. That's good. Woo! umugabo umwe ejo bundi yarampamagaye amamagara inshuro 41. The man called me last time 41 times. nitabye arambwira ngo Anicet ntabwo tuziranye ngo ariko ngo nta nubwo ufite isoni z'uko mfite umugisha wawe wabuze. I know. When I replied his call, it was like, Answered, aren't you ashamed that we don't know each other and I have your blessings that you need? ndamubwira ngo ufite iki cyanjye. I told him, what of mine do you have? ndamwanise hanyuma kutarawumpa ubwo bisobanuye ko ntawe ngira. I told him that you yet give it to mean that I don't have it. ndamubwira ngo no gutekereza Anicet nabyo ni umugisha Imana yaguhaye. I said to think about Anicet, it's a type of blessing that God have given you. ndamwaniho ya ntabwo ari umugisha wanjye ufite. I said it's not my blessing that you have. ndamwana ahubwo ibyo ufite bigendereye kugira ngo nge nguheshe umugisha. I said what you have is the process for me to bless you. ntambwira ngo hoya ngo nashakaga kunsengera ngo narangiza ngo nkagukoreraho ndamwanireka ngo usengere nindangiza ngewe ngukorereho. ndamwana byose birashoboka. He said, I wanted you to pray for me, then I bless you. I was like, allow me to pray for you, then I bless you, because everything is possible. igeze njya kujya muri Israel igihe kimwe haciyemo igihe. Once upon a time, I had a tour to Israel. It had been umuntu long umwe ago abyuka mu past. gitondo azanira 200,000 aradutongera. I know, and the person woke up in the morning, he gave me 200,000 and he spelled it. arambwira ngo uzanzanira ubutaka uzanzanira amazi uzanzanira amavuta uzanzanira umwitero hejuru y'200,000. Bring me veal, bring me salt, bring me water, and he gave me ndangije ndamusengera. I prayed for him. maze kumusengera ndushyira mu kamvirope ndamwana nanjye nari mfite umugisha wawe. And after praying for him, I was like, I had your blessing too. ndatumusubiza. I gave back to him. agiye yasanze arambwira ngo umukozi w'Imana ngo nari nayaguhaye ngo kugira ngo uzanzanire.
When he went, he was like, servant of God, I gave it to you so that you may bring those stuffs for ni me. bimwe nababwiye nimugoroba. This is what I've been talking about tonight. Gutura si ugufasha. I know, to offer is not to help. Ntabwo ari inkunga. It is not a support. Ntabwo ari ugutabara. It is not a help. Apana. Siyo kusaidia. Ntabwo ari ugufasha. Njo barakako. Niwo mugisha kuri wowe. Oringa te wabyanga wabyemeye. If you want or not, olinga te. Fire for fire. This is good. Reka dufate agace gatoya duhite dusenga. Let's take one prayer, then we pray. Yeremiya ari muri ya nzu y'imbohe. While Jeremiah was in that house of prisoners, akoresha umugisha wo muri we. he used the blessings in him. Ntiyakoresha imbaraga ze. He did not use his effort. Aguma mu rwobo. He stayed in a pit. Araganya. And he pleaded. Bamufungira muri ka kazu. When they arrested him in that bahaye house, uburenganzira Baruki aramusura. they gave right to Baruch for visitation. Amusuye asanga Yeremiya nta buhanuzi akigira. And when he visited him, he found that Jeremiah no longer have Ahubwo prophecy, afite amaganya. but he's lamentating. Niho yandikiye igitabo cy'amaganya ya This is Yeremiya. where he wrote the book of Lamentations of Jeremiah. Akamubwira ngo ko Imana yabivuze n'aya maganya uvuze nayo nyandike. Kamubwira uti yandike. And Baruch told him that you say this. Can I write even the lamentations you're talking about? He said, write them. Bigeraho imbago zimurya. It was the time this metal had Aragisha him. abwira Imana ngo njyewe nta nubwo nagukorera. And he spoke to God that I cannot even serve you. Sinanakuvukira. And I cannot even speak on your Aravuga ngo behalf. ibijyawe nuko bindya mu magufwa. And he said, just that yours had my bones. Bikamera nk'umuriro ugurumana. And it's like burning fire. Ngo burya mba naranacecetse. But I would better be quiet. Nuko bintwika. It is just that it's burning me. Ndabivuga ngo nitabare. I just do this and said this for rescuing Aravuga myself. ngo none waranshutse. And he said, you trapped me. Tangije nemera gushukika. And I accepted your trap. Imana ikikugira umuririmbyi. After God turned you a Imana singer. ikikugira umukozi wayo. After God turned you his Ikiguha servant. impano. After he gifted you. Ikiguhamagara. After he called you. Ikikugira umukristo. After he turned you a Yari Christian. gutandukanyije He n'isi. separated you with the Ariko kuko world. utabimenye. But because you didn't know Mu this, bikari byabo habaye imboheza. in the Habayo gereza yawe. verandas, there is your jail. Munsi y'amatyazo yabo niho amafoto yawe aryama. Down the iron sharpener, it is where your pictures are Abapfumu babo laid. birirwa baragurira ku izina ryawe. They are sorcerers, they are witchcrafting on your name. Urubyaro rwawe rwirirwa amafoto atembera mu mabase yo ku mupfumu wabo. Your offspring's pictures always move before the birth of their Naho sorcerers. ngaho babo. It's there they live. Sinababwiye ubuhamya nari niyicariye Keyira hamwe umutambyi yashyiriye Dawidi. I was seated at Keilah Amushyira where ikanzu. the priest took a robe to David. Imana irambwira ngo muranejeje saba icyo ushaka mbwira Imana ntungabire bingana nuko wifite. And God told me that, please give me, you please me, so ask me Irambwira everything. ngo hoya I told him, saba. as you have. He was like, ask me. Nayibwira nti ndi umukene ngusabye nasaba ibingana n'imitekerereze mfite none ariko we nungabire uzampa ibimbeshaho n'ikindi gihe. I told him that I am poor. If I ask you today, I can ask you depends on how I think today. But if you give me, you can give me what sustained me today and to forever. Imana irangije irambwira ngo nguhaye urugo ngo ngaho hitamo umwana umwite n'izina. And God told me that I give you marriage, so select a child and as well name him. Ari nicaye Keyira mpita mwita Keyira. I was seated at Keilah and I Abana named her nzamwita Keilah. Keyira kuko wamumpereye Keyira. I said I will call her Keilah because you gave her to me at Keilah. Umurozi arangije aruga madamu atwite. And the which crafted my wife at her pregnancy Arambwira period. ngo muzabyara ntakiriho. And he told me that you shall give birth by my days. Ibyo biroroshye. That's see. Ko kumva nese mubwira ntubwo urapfuye nyine uraraye ndiwiriwe kuko twebwe nta kizatubuza I kubyara. know. I said you're going to die because nothing shall obstacle us to give Imana birth. yabimbwiye kera udahari. God spoke to me before when he None wasn't even wowe uje there. kuyivuguruza. Say, are you here to contradict God for real? Ngeze ahantu ubu naragowe abantu barambwira ngo fata yitatu ndababwira na niseti nzarinda mpfa nta murozi umfukamishije iminsi 3.
And people told me that take 3 days of praying. I was like, I will till my death not take 3 days of fasting from imbere yanyu n'imbere y'Imana. Imana irabizi ko nta mwanya nabona wo gusengera umurozi iminsi 3. Standing here before you and before God, God is aware that I cannot have 3 days to pray for kugira ngo ndoga yiyirije iminsi ngahe. How many days did he fast for witchcrafting on me? Baramubeshye. It's a lie to them. Abantu muzi by'urugamba rata ntuzi ko hari n'umuntu kubita mwegeranye bitagombye kwitarura. Actually, people who knows what of fighting, you cannot even hit a person. You can beat a person while you're close to them and they think like it's an association that came to him. Abo rero mbafata nk'abanyantege nke bampagaze imbere bampaye ibice byose by'urugwishiro. I just consider them like weak people who are standing before me by telling me that they gave me an opportunity to beat them. This, I may take back steps so that I may kneel. Except if it's been long without taking a holy communion. Never. I can't. Murozarande barambwira ngo wishingikirije iki se ntamwana ntabwo ari ngombwa ndagenda nigira mu giterane. A witch doctor looked at me and he told me that, what's your strength? I was like, there is not a reason. I went to the crusade. Hari imbaraga ziri kuri wowe. Hallelujah. There is power on you. Zifite inkomoko muzikurimo. That has a source in what's in you. Niwicara utazikoresheje uzakubitanwa nazo. If you sit without making it active, you shall be beaten with them. Birasaba kurwana. It requires you to fight. Paulo yaravuze ngo intwaro z'intambara yacu si nk'iz'abantu nubwo tugenda mu buryo bw'abantu. That our weapons are not men's weapons, though we walk the same ways of them. Jewe ndacyabigarukaho. I am still being so reflective to them. Kandi ka geste gakorewe i Yeriko nukuzenguruka bacecetse. No any other gesture done to Jericho. It is a quiet surroundings. None se urambwira ngo imbaraga zihari tuye ziturutse. So where was the power that broke it came from? Mushumba yagezeyo ababarire Yeriko ya mbere irakorotiriye. The shepherd reached there. The first Jericho is surrounded. Muzi ibintu birimwe imbere muri iyo korotire ni ibintu bimeze nk'imisenyi biraho. Do you know what's inside are like sand, things like that? Niki iri mu miji ya mbere ku isi ishaje Yeriko bayizanamo. Oh, Jericho is one of the most old cities. Niki kihasazishije. What's making it old? Ijambo rya Joshua. It is the word of Joshua. Joshua ari hese ushatse n'igufwa rye waribona. Where is Joshua? If you can look for his bone, you cannot even find one. Ariko imbaraga zaturutse mu kanwa ke ziracyaboneka i Yeriko. But the power out of his mouth is still founded to Jericho. Hari umugabo utuye Rodi muri Israeli yigeze yatubwira bajya guca umuhanda aho bita muri Era hamwe Dawidi na Goliyati barwaniye. There is a man who lived at Leslot where there was going to make the road where David fought in Elovan. Hari kaburimbo rwose isanzwe isa n'izi wacu. There is a normal road like ours here. Baravuze ngo ubwo habonetse intsinzi y'Abisiraheli ku Bafilisitiya muhashyire n'inzira tujye tuyinyuramo twibuka iyo ntsinzi. They said as we got victory of Israelites, you have to trust there a road and it's the main road. Dawidi se yarwanishije iki? What did David fight with? Sibuye. Isn't a stand? Sibuye yafashe. It is a stand that he took. Umugoroba twavuganye ngo iki? In the evening, what did we talk about? Intwaro y'intwari. The weapon of a hero ntabwo igifata igihugu. Does not take the country. Icyemezo cy'intwari nicyo gifata igihugu. But the decision of a hero is what takes the country. Igihe uzakora icyemezo kiri inyuma y'ibikorwa byawe. The time you should do a decision which is behind your actions. Ujye umera nk'umuntu uri kuvoma mu isoko ujya kumena mu nyanja. Be like a person who's fetching from the spring, taking water to the sea. Ibyo ntacyo bimara. It is useless. Yeremiya abona araboshywe reka. And Jeremiah for real found that he was ari muri rwa rwobo. And when he was in that pit, aravuga ngo no. He said, oh yeah. Yewe Baruki. You Baruch. Irukanka ureba Betimeleki. Run faster to Beth-melech. Mubwire ko ndi mu rwobo. And speak to him that I'm in the pit. Amazi ahari. No water. Nta n'ibiryo bihari. No food. Bivuge. Speak of that. Mu gihe Baruki Betimeleki abimenye. And the time Beth-melech got to know. Yerusalemu
Yerusalemu yari yamaze gufatwa. Jerusalem was already captured. Umwami ngo abyumve, And when the king heard, ajya ku irembo rya Benjamini. he went to the gate of Benjamin. Aravuga ngo abatware b'ibwami mwese nimuze. And he said, all authority of the kingdom Aravuga come. ngo Yeremiya ari mu rwobo. And he said, Jeremiah is in the Uyu pit. munsi Today, mugoroba w'ibirori the bizawe, evening of your celebration, ibwami bamenye aho wakingiraniwe, may the palace be aware of where ibwami you were bamenye lost. amaboko yagufashe, ibwami bamenye agace urimo. May the palace locate you. Baravuga ngo no, And they said, afata oh uwitwa Nebuzaradini, yeah. He took the one called aramubwira ngo jyana Nebuchadnezzar. n'abagabo batatu, And he told him to go with 3 men. mujye gukura Yeremiya mu rwobo. They got to get Jeremiah out of the pit. Sorry, ntabwo ari batatu, ni 30. 30 men. Imana igushyiriraho ingabo May God send armies for zo you kukubohora. to set you Imana free. igwiza amaboko May God give you yo armies of kukubohora. arms to set you free. Imana iguha amaboko May God give you yo kukugira arms umutsinzi. of turning you victorious. Ndagira ngo mbabwire ko isezerano ry'Imana ryose, I would like to tell you that all the promises kugira of ngo Imana God, irisoze, for God to make it igira happen, umuntu yitamo gukoresha. He selects someone to be used. Abisirayeli ntibataha batabonye Mose. And Israel can go back without Umudugudu Moses. w'amazi arura, And the city of bitter ntabwo water wakira cannot be utabonye restored Elisa. before it receives Imana Elisha. igufatire 30 batoranyije. May God select 30 Imana of iguha you. amaboko y'abanyembaraga. May God give you the Imana arms of iguha intwari power. zayo. May God give you His Hallelujah. healing. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Imana igutoranyiriza abanyembaraga. May God select for Bera you umuntu muri powerful kumwe men. ikiganza, Give a hand to mubwire your ngo ibwami neighbor bakwigeho, and say, may the ibwami palace think about you. bagutekerezeho, Let them learn about ibwami your case. bagutekerezeho, May the palace think bamenye about you. documents And utagira, they know the bamenye documents you don't ibyangombwa know. ukeneye, They know the bamenye papers you imibereho need. ukeneye, They know the bamenye lifestyle aho you wabohewe, need. They know what you bagutekerezeho. bounded. They think about Nyikiriza you. haleluya. Shout a hallelujah. Bagutekerezeho, They think about ijuru you. rigutekerezeho, May heaven think about bireba you. akarengane Do wagize, not look at injustice happen to you. bivuguruza amaboko yakuboshye, Do not contradict the arms that ikintu bounded you. gitangaje. Something Ntabwo ari amazing. abanzi bari baboshye Yeremiya, It's not enemies who bounded bene wabo Jeremiah. yabwiye ibyo Imana ivuze. As a relative whom we Hari told abantu what God said. badashaka ko ibyo yavuganye nawe bisohora. There are people who doesn't want your Hari promises abantu to come to badashaka pass. amasezerano y'Imana kuri wowe. There are people who doesn't want the promises of God to come to pass. Yeremiya ari mu rwobo rw'imbohe, While Jeremiah was in the pit, yumva imirindi y'abagabo hejuru y'urwobo. he had the feet of men above Umugoroba the ubu pit. mugoroba w'ibirori byawe. An evening of your Umugoroba ubu celebration. mugoroba w'ibirori byawe. May tonight be the evening of your Umugoroba ubu celebration. mugoroba w'ibirori byawe. May this evening be the evening of your celebration. Yeremiya agiye kumva yumva Nebuzaradini aramubwira ngo yewe Yeremiya we, And when Jeremiah was listening, he heard Nebuchadnezzar saying, hey Jeremiah, wowe kuko wakoranye n'Imana. as you've been partnering with God. Aravuga ngo tuzanywe n'amahoro. He said, we're here for peace. Umugabo bamanuje amashumi, The man whom they roped with ropes, bafashe ibishwambagara. they took old clothes. Muzi ko ibwami buhaba? Do you know that it's there from the Murabizi palace? ko ibwami haba ubushwambagara? You know that there are some old clothes in the Biroroshye palace? ko watungwa na mitiyo y'ibishyimbo It's- uri uw'ibwami. Easier that you can live by meet you and you live at the palace. Biroroshye agacyayi kamuka ariko kakubeshaho uri uw'ibwami. Burya ibishwambagara bubayo. It's easier that you can be sustained with milkless tea when you're at Biroroshye the rwose ko palace. wajya utabarwa n'akadeni ka mokashi. It's easier that you can be rescued by more cash Kwambagara loan. burahaba. Actually, the old clothes are there at the Biroroshye ko palace. wajya uguza amayinite. It's easier that you can borrow some airtime. Burya haba ubushwambagara. Actually, tough life is there too. Biroroshye ko wakwiga ukaminuza. It's easier that you can learn with great Ariko ukaba degrees. umuparanto kuko inyonga zibayo. But you become a gardener because there are some people who do that work. Biroroshye It is easier gutura mu gashamburete. to live in a roomless house. Ngo hari inzu ibikwamo ibishaje by'ibwami. That there is a storeroom at the palace. Barabifata They take them. babitererera Yeremiya. They don't deserve to be Ubwo to your wabiretse ko body. atari byo bigwi byawe. Stop it is not your Baravuga ngo success or Yeremiya ntabwo ari cyo achievement. tubiguhereye.
bikubwiye And they told him that we're not giving it to you, Jeremiah, for that reason. And he said, take it first in your rib kugira ngo side, amashumi tugiye kukuzamuza atazamuka kurya so that the ropes we're going to use for taking you up won't hurt you. bibanze mu maha Take them from your rib side. bakumanuje amashumi nta mbabazi They took you down with rope with no mercy. natwe niyo tukuzamuza ariko nta manuka ameze nk'ingoyi zagutaye But it shall not take you up like the ropes that took you down, because it had no mercy. vanzamo ubwo bushwambaka So take in first those old clothes. Yeremiya bushyiramo baravuga ngo ambara n'amashumi And Jeremiah took them in and they told him to put on the ropes. Oh my God. barangije bamuzamura muri rwa rwobo And then they took him up from the pit. ntabwo nzi umuntu turi kuvugana I nawe don't know the person we talking reba urwobo tonight. usezera Look at the pit that you farewell tonight. reba urwobo usezera Look at the pit you should farewell tonight. wagezeyo Are you there? reba urwobo udashaka urubwire ngo bye Look at the pit you do no longer want and say bye. izo nyonga ni izabanjirije amashumi zibwire ngo ndatandukanira nawe ku rwobo Those pain is what came through the rope. Tell them that I shall be disconnected with you up to the pit. Yeremiya bamugejeje hejuru When they took up Jeremiah, bahereye ku mbago zo mu ijosi they began on the limits of head. Nebuzaradini yari afite umuvugo twasomye ku murongo wa 4 w'igice cya 40 Nebuzaradan had a poem that we read aravuga on ngo uyu munsi 440. ndakubohora And it said, today I shall set you aravuga ngo free. maze iminsi uboshye And it's been long been ariko Yeremi bound. uyu munsi ndakubohora But Jeremiah, today I will set aravuga ngo you iyi free. minyururu iri ku maboko And he ndayigukuraho said, I will remove the ropes on your Nebuzaradini arms. ntiyabikoze gutyo gusa muzasome Bibiliya Nebuzaradan did not do it as such, only read the yafashe Bible. n'impano He aravuga ngo took also akira the impano gift and said, receive the gift. bene damuzi igitangaje Dear brethren, do you know what abandi bari amazing? kujyanwaho iminyago ari imbohe Others are being taken captive. umwami waho bamaze kumukuramo amaso And they already took eyes from orbit of their ariko king. Yeremiya watakiye Imana agakoresha imbaraga But z'uwo this ari we Jeremiah who plead to the ari Lord, kwakira akado ku munsi abandi bapfa he is receiving the gift on the day others ari die. gusinya kontra abandi babirukana He is signing the contract while they're chasing ari others. kubaka abandi bazinga bava mu mujyi He is constructing while others are moving out of city. arurira indege gutura abandi visa zabarangiranye He's having a plane while others do not have visa. amuha n'impano And he gifted him aravuga too. ngo akira wakoranye n'Imana And he said, receive, you've been uyu partnered mugoroba with w'ibirori God. This night of Imana celebration, ikugabire may God submit something to you, ititaye kuri situwasiyo abandi regardless barimo the situation others are in. Imana iguhe poromosiyo May God promote you, ititaye kuri situwasiyo ihari regardless the current situation. bamaze kumubohora mu maboko After releasing his arms, aramubwira ngo namuka weme they told him that burn up boldly. amaze kunamuka After he burned it up, amukuraho imbago zo ku maguru they removed those metals on feet. aramubwira ngo mbega watera intambwe bigakunda They asked him, can you make a step? mbega ngo ejo Imana irama pasiwadi ikambwira ngo tembererayo hafi na airport What amazing Ay, yesterday God told me imbago to ziba pass the zivuye ku airport. birenge Actually, nyarukirayo the boundaries are removed and feet surround yayo them. uharebe Go and have a imbago look. ziba zivuye ku birenge The boundaries kandi are kure on your imbago feet. z'ibirenze May byawe God remove the boundaries on your feet. none se wagize ngo winjiye mu Kagera bakubwira ngo sohoka So do you think if you can enter to Wajyayo Akagera, they gute can tell you to sibirenge come biboshye? out? But how comes you go there and your feet are bounded? are umuntu arahareba ukitegera ukavuga ati hano izajya ihaguruka hariya ishobora kugonga hoteli bitewe n'uburebure bashobora kutanyemerera kuhubaka nose mwagize ngo niki cyatumye Imana ibimbwira ayo makuru ndayazi y'inzu zishobora gutura kuri airport n'izitahatura nibimbwiye hoteli rero igomba kuba izamutseho gatoya ndareba direction y'indege nicyo niyigiye astronomy indege igwa iturutse hehe ihaguruka irebaye He is an astronaut and he knows where the planes stand to run and how it goes. And this is how God gives him. Yes, the boundaries are moved from feet.
indege zitagwa iwacu ndazizi kubera ikibuga n'izizajya zihagwa kubera ingano y'ikibuga nazo ndazizi hanyuma mpita ndeba ntiharya nta bintu yakangiza ukurikije n'imyubakire ngahita ndebaho inyubako yabiri noneho ngahita ndeba kuri physical plan hari umuhanda ugerayo cyangwa bimeze bite ninde wababeshyeze ko ndinjije barababeshye Who lied to you that I'm that ignorant? I am aware of the planes that can fall there because I can see whether we can trust a road that can arrive. It's good. kandi buriya ntabwo mubizi ko Bugesera ifite amazi munsi mu butaka. And you don't know that Bugesera has water down. Simuzi ko ari akarere gafite ibiyaga byinshi dufite mu Rwanda na Bugesera izamo. Don't you know that it is among parts of place where amazi azarigitana inyubako ndareba nkurikije. Why can I select the place where my building shall disappear? Si Imana yabivuze se? To go and have a look. Okay? Ariko wahora niki? Hold on. Ni Yehova ubivuze nta mbago zindi ku maguru. Nebuzaradini aramubwira ngo ubwo boho igihugu cyose. No boundaries on my feet. Hallelujah. Aladdin told him igihugu cyose kiri imbere yawe. It is set before you. Muzi ijambo riryoshye ngo ahubona hakubonereye. And he said where you see is mugoroba w'ibirori byawe ahubona hakubonereye wabari hujya. You see is right for you, go there. Aramuga ngo nkurikiye nda kibazo nazakugirira neza. He told him that if you can follow me it's good. Ariko ahubona but where you shall see. Wowe hari ureba ku mugoroba w'ibirori byawe. Are you seeing somewhere during your celebration? Ninde wakubeshe ko hari ikirori kitagira impano? Who lied to you that there is a celebration without you? In today's celebration, may God give you gifts. May God give you something. The night of celebration, may God give you gifts. May God give you gifts. Hallelujah. Hallelujah. May God gift you. I know. How comes you spend the night with a good man and he doesn't give you something when you separate? Apostle gave me a cow. The shepherd is here. He gave me a cow. May God bless you, shepherd. I shall. Actually, the person who give you a cow, you swear on his behalf. To give me a cow, Anicet. I come to service and they give me a cow while I used to call where you see is right for you. Where you see is right for you. What will be in you? If you reach in the evening of the earth, you shall be saying that I wish I would have that. But if you confess tonight that I need this, let's conclude near. Next week I need to talk to you. Ivuga ku migisha cyangwa ikorana cyangwa igomorora cyangwa ifungura imigisha yo mu mitekerereze y'umuntu. How God can release the blessings from the thoughts of a man. Muzi impamvu mu materaniro habaho umuntu hanura n'umuntu werekwa. Do you know why in a service we can have somebody to prophesy and another one to get a vision? Umuntu werekwa yerekwa ibingana n'ibyo mu kirere cy'umwuka wawe. The person has a vision concerning to what depends in your spiritual realm. Hakaba umuntu hanura akavuga ibingana n'ibiri mu migambi y'Imana. And another one prophesied to what's equal to the plans of God. Hakaba n'umuntu uhishurirwa akavuga iby'Imana itigeze ivugana n'umuntu. And a person has a vision and he speak of what God yet speak to a person. Mu materaniro ntuzigera wumva bakubwiye ikintu kiri kure y'imitekerereze yawe. Niyo mpamvu bakubwira ibintu bingana n'iby'amaso yabonye kuko ni mu kirere cyawe. Aho ngaho umupfumu n'umurozi hose baraherekwa. In a gathering, they shall not speak of something beyond your thoughts because of which see there, it's where they bound. Naho babibohera. There. Ni naho umuhanuzi abibohorera. And it's where a prophet can set it free. Aho muri iyo mitekerereze yawe. In that mindset. Nukuri kw'Imana uzasanga narabibabwiye ahantu ibitekerezo byawe bitaragera amaguru ntajyayo kuko Imana iza gusapotinga imitekerereze yawe. I have told you that where your thought yet reach, actually your feet cannot reach there. God comes to support your thoughts. Imitekerereze yawe iricaye.
Are your thoughts igihugu cyose seated kiri on? imbere yawe. All country is set before you. Igihugu kiri imbere yawe. The country is set Aho before ubona you. hakubonereye. Where you see is right for you. Yeremiya yaravuze ngo winjyane i Babuloni. Jeremiah said, do not take me to Aravuga Babylon. ngo kugumana na rubanda nabyo ntibihagije He gusa. said to stay with Gentile is not Aravuga enough. ngo ni mu ntwazi isanduka y'Uwiteka. And he said, help me with the Ark of Covenant of God. Nimuyimekeshe. Help me to carry Bosco, it. ni mu ntwazi isanduka y'isezerano. Help me to carry the Ark of Aravuga Covenant. ngo yanyazwe mboshye. And he said, it was seized while I was roped. So please make it be on my back. Mana irangije aravuga ngo fora. And then God said, of course. Atuka. Vraiment. Bonye umuntu nyawe. I have seen the right Yeremiya person. we. Jeremiah. Ukijije inkota yishe abantu. I rescue you from the weapon that kills Kuko wemeye others. kurokora isanduka yawe. Because you accepted to rescue my Ugoroba ark. w'ibirori byawe. The evening of your Ushakiremo celebration. ikinezeza Imana. Seek for something should be Mugoroba found. w'ibirori byawe. In the evening of your Ukora ku celebration. byishimo by'Uwiteka. Touch on the joy of Imana God. yishimire kuva mu And mwobo let the wawe. Lord be happy for you to be Ubwo happy. ubohotse As you're set free. ukorera Imana. Serve God. Ubwo imbago zikuvuyeho As boundaries are ukorera settled. Imana. Serve Ubwo God. amaboko bawe As your arms are ukorera released. Imana. Serve God. Haleluya. Oh, hallelujah. Reka mbinginge mu kubaho kw'Imana. Let me plead you in the presence of God. Have a stand. Gira umuntu mwegeranye ngo igihugu kiri imbere yawe. Tell your neighbor Aho ubona that the country hakubonereye is and where you see aba ari is hujya. ijwi ry'umukanguzi.